Tralo éxito da primeira edición, Boiro volverá a coller o campeonato barista de colexios de educación especial. Será este mércores día 15 no Pazo de Goián, se contará coa participación de 5 centros, entre eles o Manuel López Navalón de Santiago, que organiza o certame. Nesta edición do 2024 vai participar, por un lado, o Colexio Manuel López Navalón de Santiago, que tamén é o organizador, o Colexio María Mariño de Coruña, o Colexio de Educación Especial Terras de Ferrol, o Colexio de Educación Especial de Pontevedra e o Colexio Infanta Elena de Monforte de Lemos. Trátase dun campeonato práctico na especialidade de servizos de restauración. As probas consistirán na elaboración de varios tipos de café por parellas. El campeonato se realiza en 30 minutos, 15 minutos de preparación y 15 minutos de competición, donde se realizarán lo que son dos alumnos, o sea, por parejas, y consiste en hacer 2 expresos, 2 capuchinos latte art, 2 cafés especiales sin alcohol, teniendo en cuenta que la base siempre es el café. Cada participante representa no solo su propia habilidad, sino también la fuerza y el espíritu de superación que caracterizan a las personas que forman parte de la educación especial. Ademais da competición, haberá obradoiros de galletas e coctelería sen alcohol para os alumnos dos centros participantes. Durante o campeonato, pois tamén para, como son bastante tempo, pois para o resto do alumnado que ven acompañando estes alumnos dos centros, pois vamos a ter 2 talleres tamén para telos un pouco entretenidos, digamos, non? E vai haber 2 talleres, un deles vai a ser de realización de combinados, de coctelería, sin alcohol, que vai impartir OTC Group. E despois outro taller, que é de galletas, que vai estar impartido por Conchi, que é unha profesora do IES de Foz, non? O evento retransmitirase por streaming a través das canles de Baristas de Foz e Cafés Templo.